Era dalam DPR kalau mencok sebuah keputusan yang bahawa bendera Aceh nak sah. Kanun nombor 2011 yang nak tentang bendera kalau tak cok keputusan wadanya nak benderanya sah. Olehnya tindak lanjut lun kalen nyu ka uronyo nyu hanale solusi dah hanale ta cok sikap tentang hai bendera. Cuman nyu nak doa mualim nyu berdengar mualim nyu ka 17 tahun. 17 tahun perdamaian. Nyu beli cooling down. Tanyo haruna sikap. Oh cara sikap revolusi, oh cara sikap untuk mupakat, tapi haruna sabuk keputusan. Hanjit le tanyo berandai-andai ke tapi hana keputusan. Oh benderanya payah ubah, cok sikap. Ubah BO atau hana ubah. Ubah BO nyo nak benderanya nak kan bendera kemerdekaan. Tapi benderanya nak bendera Provinsi Aceh. Bendera negara kemerdekaan, nyo kan bendera kemerdekaan. Janji dalam MOU bendera dua boh di Aceh. Tiang-tiang kali dapat. Tapi pakai tanpa orangnya hana bendera. Pakai tabuh mentang bendera. Jadi nyo payah benar tikap beli dayo. Mupakat ke bancara adanya benar solusi dan berteruso baik kolingdon tapi.